Ayona na ndo mwancho murigirire kero kuro kwigena kwane muna nogendrete kwegokia kubwati mirobirion siegeta seni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo mugusi cyaragire Chinsa Isato karongo kwarigania semese Amayia ngumanya ina kwariganire asenchira ere yobwekiranu korenderi tanganike imati gatranyore gatyari ngwariganirete asenchira ere yobwinge. Pesa zenu ambazo tunakusanya katika counties zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa. Omurai wense koria ira yokorende nivo yaba Kenya irogokonya sokoreta magendero imeyense ya Kenya. Napenda kuwahimiza kwamba tushirikiane na nyumba 10, the clan elders na chief na assistant chiefs na hata sisi wote tuhakikishe kwamba hizi transformers mahali zimewekwa kama ziko karibu na wewe tuwe waangalifu. Tubwatirane kobeko borendi no koboria kwa rurwe asaba menyibe wodi ya Osero. Fertilizer ambayo wananchi wanatumia kupanda mimea iletwe karibu na wao ndio wafikie fertilizer. Omwemsebwe wodi ya Kiogoro kugania moyo koretwange na baremi eryo kubakonyase oburemi bwabo. Ayo mnaenda mangengo kwarigani ngomanya senchira ere yobwekiranu asensemo ya Facebook tonyore wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore wetra Ndizi TV News Petro Mokera nero kaine kiachipicha neryo gicha wekeire asensemo imanyerero tokubwatrana nere Joshua Auta ere toriane Everline Osero sanga na intwegwika omwerio atokonya chakabene korwase county ya Kisii abwasirit koria lero lialengerit korinene yoko chengera omuyega omashuja muyego gochengerwa kira chitariki 20 chomutienyi oikomikera omwaka na barai ao nigo baba wesokia se umuyego monene bwa serikali ya county ya Kisii bakora no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na guchengera litukeriga asegeti yeskuru ya itierio imeye bunke ya bonchari okwana chinga kecho aratiniga baga koenekia na nachiko bwatrana na barai bonsi asokoenekia amagendero imeye county ya Kisii gati yabo okorosi ugose okorosi wa wegetiye chindege asensemo ya suneka egatia yanda manke murikeito Mildred Momanyi na roboti urwaso wime. Ense ya Kenya nigo ya chengera litukolina na liya mashujaa day omuyega omonene uragwa no murai wense Dr. William Ruto nigo okorekana asegeti ya Kericho Green Stadium ase county ya Kisii nero etatigwa magega ase okolichengera litukelio. Omugavana we county ya Kisii nigo ara omuyega bwo chengera litukolya mashujaa imeyegetiga itelio imeyasuneka ewodi yabogia kumu ebunge ya bonchari asegati ya barai ao baikirana asensemeyo nase omugavana alia eira yogocha gwikirania amagendero ao imeye county ya Kisii natebetelirwe likalikwa igoro nka abantu bali mutinyo yomo egetike lindo daito tukiagati basoke kubororo. And I want to plead with the county commissioner again. I'm told IBC has officers inside there. We can give them. We have other officers. We want them to vacate. We build that stadium for this region. In the obis, echire yankagaiga lazimero tonyekole. Chipara chons abantu abayinkorose bachena abayinkorosio epale etoi wana barunga ki lazima batorose limali onyemba koros tobe kikabro maiga chonsipi etaoni entu ya itenke ebe moyo. Our ICD infrastructure is in a very poor state. Grasi mbiyo awana waite bimwere basome birasi yamabati. I really hope and pray that it's in your budget so that our ICD classrooms are developed. Awana waite banyore sabago somera. Engana yegetige chindege gyasuneka nigo yaberege kolenta liberera litindi asebono omugavana ainekebuna mbatu arachingwana no murai bwense gocha gotiga egetie kyukywaga cyanonya ne skuru yogosomya iguru yokwirwekia chindege asebo igo omukonyi bo mugavana ainekebuna mbache kogendera gutwara chingwana cyabene lyogokonya ebunge yu. We have spoken to the government. We have asked them nga tuanchire egetikia suneka kebororo
ntubika no ene college ya aviation yororo chindege chinke chiacha chia wororo chia correct abana bayibundisere. Nami nitakuomba na nikukumbushe ya kwamba tukae na watu wa Bonchari, usikie maoni yao na maombi yao, ndio hilo chambo lifike kikomo, ikiwa inafurahisha watu wote katika eneo hili. Chinga kiecho nigo omo county commissioner Tom Anjere abaganiria aboroki gwabali abagucia gukora amatemwa abo amanene Amayia boigo aganya abaibuli kubaika abana babo ange chinga ki echiga chierusa entambe kuwatakia kila laheri wale wanafunzi candidates wetu ambao wako hapa na wale wako katika kaunti hii, na pia kupeana uhakikisho ya kwamba tumefanya kila juhudi, tumechukua kila hatua kuhakikisha kwamba mipango ya usalama ya mtihani huu inatekelezwa ipasavyo. Wazazi, mnajua sasa shule zinafunga, tuchunge watoto wetu kule nyumbani. Wakati wako na nafasi, waende wafundishwe huko kanisani michezo na itikadi, jinsi ya kukua kama responsible citizen, responsible Kenyans. No mwega orenge omukanyeku na kwenekia obotereru gwekerengo kigoro abo abarai ao banyarako bagwikirana getikya itielio gati abarai banyarako bagukwanira amagenderero baenekia buna mbachikugwatirana na no mugabana bwe county ya Kisii ile kwenekia buna amagenderero ngosukale bosio imeye county ya Iga. Ulipotelea egeteseni kia Ndizi TV kuruga Iga ebunge ya Bonchari egetaliane Mildred Momanyi. Nasomo yuboigo mugavana rati nabakago kwanera obwamate egati abarai ase serikali ya county ya Kisii na nekororokana gomochia abarai abo baganetie chisegi amonere asabaganya kubekensemo siasa na kubwatirana asogwikirania amagendero ariaganiria sabamenyi be county ya Kisii. Muri Keitonde mo Stephen Norobotiro. Etengo amatera no kwegokya nigo kwabwata inse kurwa sabwatani awo batagani batigare maega asobo koreri asomo yego mashuja Chinkwana nigo chagendera sobo toereru korendo mo MCA Ishmael Matunduro Mwongo bwe ward ya Bogiakumu na atwara chinga kichinko ngo kwana soko mochigu korekana komo bunyo mu governor asama tukabwango Iga. Your Excellency the governor, ninaomba kwamba vile umesikia nimesikia wa Murawali naigule oyo naigule very good. Watu wetu tulia vijana wetu tulia. Umetulia. Tulia. Tuko na gavana wetu. Lakini ni vizuri kama mtu anachokosa gavana wetu, kweli atumpatie nafasi. Gavana wetu aheshimiwe. Gavana aheshimiwe kabisa. Ndiye afanye maendeleo. Tumsupport. We want to support our governor. Ndio tupate maendeleo. Arati ni gagi kelibo kwa mwa MCA Matundura asikeli ate abano korenta siasa na gukina maberera ki siasa somo yega na koirera ogokonga kwobore ndibweli ituko nyuwete mwa MCA yo ayachagaiga nebibago bibwate mpake bunduki county commander ubwatire kibagekemo kibwate bunduki ga ngaki ugote nebibago bibwate bunduki asa abantu batari no embassy card ntulise ward ne yago tole mukurwanioro. Arati ni gatebire nabe ka gokorega sina ba MCA bakomoko boka sobo koreri asagi keiri bokongu aba MCA bakwebisa maiga yabanyakonda elinde bete likitenda chie county asabaganiri bakorega siabene ne yogwetia machika sebungie county na bwatu ke siasa asamana tarengeti siasa barai bandi bonzi ni including aba MCA bamino egasi yabo no korigera ingasi kisimba okora egasi yabo no oversight
bante binga simba egasi okora nembe ntutagitigasi tari aba MCA baganete babe chi contractor to kolika matem onyakore na ndui make nenyarekana bali motaro jwa kamalio mbali bikori ebyo ondo konya wakerio ebinetenda na mukanga tuli gukora tenda tubwati capacity obwate ne yokorosia machike county magega ya keri kyarekarire kobe kungusana na gati ya nseme ya ba MCA muno mu governor ndora sama tukale bosio buno bokori borabe ime ya Kisii asentunda ya kabere yo mu governor Simbarati nafasi ya kuondoa bendi kwenye uwanja. Asomo yagole roba intunda ya 14 yo Mashujaa Day Mense ya Kenya intunda ya kabere ime county ya Kisii nsi mu governor Paul Simbarati nganya kwa bakwene kyabuna anyale ko bagakwene kyobo koreri mechi wodi au sabuli aba MCA ku Chinsa mochonsi kya Kisii ko bakumubwatisia kwene kibuna oikeraniri eganga ya magendro ime county ya Kisii ko reporter ya Ndizi TV ko nsema ya Itirio Grounds nsema ya Bonchari constituency county ya Kisii eyetariane Ndemo Steven Muyamono Ndemo Steven ase orbo tiururikirana tutkarita ase county ya Kisii umuyaga buno yono bakoko chengerwa ase ensemo ya Nyataro ime ya Kyogoro agwasaba gukora wa no assistant county commissioner o Kyogoro division okwana aso umuyaga yoni go MCA wodi ya Kisii Central na boigo omo MCA wodi ya Kyogoro Walter Muchache nigo bayirali bagabende na kubolia serikali kwene kyabuna oborendi bwabero bogotingi wako batkana no bosari abwe chingenjo au obwo bwarokanire comment kana asiboigo baba kugikeria obwengi bwa marwatancheri omuriketo Josephat Amisi nekirano rona gutwareganire orobotyo rwa senchera yobwikirano nase egati geskuru ya Nyataro abake amona banene banyara ko bagwikirana asegeti kyo asekirenga kyo gochengera litukole Mashujaa Day asegati yabarai banyara ko bagwikirana ororo bagokera egetambo kirugia serikali kwene kebuna emejege iyo yanyare ko bagekoretwa angena sebale ya leo siku ya muhimu kwa kusema ukweli samani hii sherehe ilikuwa inafanyika huko kwa kiwanja Gusii stadium. Sisi wakati tulikuwa watoto tulikuwa tunaenda asubuhi sana na bendera zilikuwa zinawekwa katika town nzima kila bahari. Lakini leo ona huko Nyataro hapa. Naamini wale community health workers wako hapa katikati, walimu, madaktari, wanafunzi, abaturage, ama clan elders, wanabodaboda, watu wote wako hapa, machifu na wafanyakazi wa serikali wote ni mashujaa. Gati ya baraya banyara ko bagwikirana asomo yigoyo no MCA wodi ya Kyogoro Walter Muchache oiboigo ogokeire ebitambo kire serikali nyare ko bekoira gati yabo kurikia abantu bali abagatu na boigo bali bare amono bolema. So kwanza nashukuru kwa vile walileta registration ya wamama wazee ambao wamefikisha miaka, wale walemavu na wale watoto mayatima kuandikishwa ndio wapate pesa zile ambazo serikali inapeana. So hiyo mimi kwangu ni heko kwa national government. Ogotabe kwa gwichibobi ase pale korwa Kyogoro gochemenyingwa ase skuri Nyataro ngati engana nyara kobe kwanerwa asabega serikali nyara kobe koboligwa nyara koleta oboyo bweligolirike nyara kobo goikera ange nabamenyi. Unaona hii barabara kutoka Kyogoro hata Mwembetiani tafadhali tunataka tuweke pubs hapa. Wakenya wamekufa wengi sana kwa hii barabara. Hata niliambia mheshimiwa wetu jana, nikaenda huko kwa mkubwa wa barabara wa Kenya, nikamwambia Muchache na mimi na wewe wacha twende huko tuwekewe pumps kama mahali pengine. Hata fertilizer ambayo wananchi wanatumia kupanda mimea iletwe karibu na wao ndio wafikie fertilizer. Kitu ya pili, inaweza kuomba national government, school fees ya university imeenda juu. Engwana yogotinya obalindi boigo tatigire maiga
asebo iga serikali ya Nyareko bagikuburigwa Nyareko bagikugendera kurwania esegi yobonia nobotumeki bwa marwa tancheiri bwana SCC uko hapa, machifu wako huku na OCS na police officers. Mimi nilikuwa nimeweka watu groups huko kwetu, nikawapatia hata kuku wa mama. Hizo kuku zote zimechukuliwa na watu wenye hatujui. Insecurity imekuwa kila kona. Usiku siku hizi hapa juu kuna watu wanatembea na motorbike wanashika watu ngeta. Hao watu wanapiga pombe mnawajua. Kwa hiyo enda kwao waambie biashara waja ama usiaji, umwambia ile kitu kidogo ulikuwa unanipea sasa sitaki. Pombe haramu huko mingi katika ward yangu ya Kisii Central Ward. Ya nimemaliza sasa ya hesabu. Kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kurigati Kenya taro ikigotoka Amayia ward ya Kisii Central county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi. Nase wodi ya Ibenoni gomoyego yobete gokwarganiwa no MCA we wodi ya Steve Arika asaba menyiwe sub county ya Kisii Central bagenderete kuboruwa wetanga sobusaria bwe chingenjo au obwo bwabere bokoreta amakongu ase Chinsa mecho gokwana somoyego yoni go omokonyi bwo mo commissioner o Kisii Central Wilberforce Kilonzo abaga gotera namba chikobwatirana na baraibu goseba obsabons boborendi asoko eneki ababere bakurwania amangana yobo saria murikeito Brighton Makori noroboti uraso wime endekero keli abakenya bari gochengera litukira masuchade ya Chinsemo awao kolende asensemo ya Kisii Central nigo moroberio yonyara ko gochengerwa asensemo yeskuru ya kirera yegotoka se wodi yebeno megonya ritugo karganiwa no MCB wodi ya Steve Alika asomoroberio yukira nunabarai awao gati yabadeni babanyimbo ase county ya Kisii baokwana asenseme yubono nigo barurige kurege tindigo cha sabasaja bari wate embwa yogokurura abana abake. Hii rika ndogo hii ya shule hii kuachana nayo utaenda jela. Hakuna ati amekubali, tunasikizana ati mimi alikubali hata akakuja kwangu. Kama ni under 18 fanya nini? Epuka. Hata akuja namna gani ambia mama yake hii mtoto kiona inasiti kuja mbele tu tutapelekea yeye counseling, labda anapotoka rudi kwa hesabu. Wazee wanani? Nani alikuambia hata mahindi ile changa haijakomaa ndio imeanza hata ukifinya maziwa? Hiyo ndio mahindi tamu kweli? Hiyo ndio tamu? Juzi iko utafiti ilifanywa. Tunaelewana? Keumbu division. Keumbu wanapenda watoto wadogo. Mbaya sana. Mbaya. Wachana na mtoto. Kuwatkana no boibi weji transform obogendrete asorongura Gusii nige kurege tindi kya rurego kya sebali bakora obosali obwo. Tafadhali kaeni macho. Na kama kuna mtu yote ambaye unashuku ya kwamba anahusika na hizo vitu, naomba tafadhali, nitawapa namba, hata usiseme jina yako, unipatie information, sitakutaja mahali, sisi tafanya kazi yetu. Hata sisi pia tunaweza angusa transformer zake hizo akae bila wewe watu wawili mnatuhangaisha kijiji mzima, the whole sub county tukose taa. Hiyo ni kweli? Mnakubaliana nao? Afadhali hata tufanye kitendo kwa hawa na tuishi na amani, badala kutuweka kwa giza watoto wakose kusoma. Igoro ya marwa ariata njeiri nigo boigeke kurege tindi kya rugo cha saba ingi. Tafadhali wewe unajua hiyo pombe ndio mazao ya hii pombe inakusaidia, lakini si ujue kwamba ama ufikirie hii pombe hapa nyuma inaharibu mwingine. Si inaharibu? Wamama si inaharibu? Hata transformer si ndio? Na hii mvua ya baridi ya Kisii, si ndio? Ikome. Igoro yo kwengenta anekroyar kandebuna ombarwa bantu kwengenta nigo genda tokina. Kama uko na mzozo na familia yako usijitie kamba, kuja mbele tuongee.
Sasa polisi si ati ukikuja wewe ni mhalifu ama nini. Iko watu hapa wale wamewahi kuja from hii division. I think tumeongelesha kwa ofisi ya nani. Usinyamazie shida. Tafuta jirani ambaye unaamini, mzee wa kijiji, mzee wa ukoo, umueleze changamoto ambazo unapitia. Abamsie korwa sensemeyo anene bakora wana stiwalika nigo bateruna nigo bagendete go chama na kwene kimuna gusira bara magendero asensemeyo ya Kisii Central. Wayono Mheshimiwa Michael, alisha mazao shambani, wewe ni shujaa. Hata sisi tukiwa na siasa, tukiwafanyia kazi vile mnataka, tutimize ile manifesto yetu, sisi ni mashujaa. Tunafanya kazi pamoja so that we make sure watu wetu wamepata ile maendeleo tuliwaahidi wakati wa makampeni. Useramo elinde Kiambu division era mesa Kisii County bago bwati. Nguriboti rigeta seni Candice TV ritariane Brighton Makori. Miamono Brighton Makori ase orobo tiururikiranu no banki bwa marwa tancheri nigo bogenderete kugikirwa ase chinsemo au okwana ase omoyega omashuja asensemo ya Kitutu Central uyabogo korawa nomo konyi bo county commissioner Edwin Juma nigabaga kugikiria bari bagenderete kwenga amarwa ase chinsemecho na otebanna nigo barachkwimukirwa egetambukire getindi kerichiko wego nigabeire gakobagania abananchi bonsi akobwa na asoko inekia amagendero abiriga korokana ase chinsemecho dipo nasanya norbotiuru Ekero abakenya basangiririkana chinsemo ao iliogochengera litukulia mashujaa abamenyi ba Kitutu Central bakorawa no DCC borogonguru Edwin Juma walela niganyara gokurira oboengi bwa maru atancheiri kuhimiza wale wanatengeneza pombe haramu. Tukubaliane tuachane na pombe haramu, tuone kama watakuja kutembea kuchukua hiyo pesa. Because ni nyinyi ndio mnapeana. Boigo nigagikiria abantu baria batatagetia magenderero anene asoboremi bwekemeri giekawa. Mboni mwenu kuna watu ambao hawataki maendeleo. Wakati sisi tumekuja mpaka tumekutana na wakulima na tumekubaliana tunataka kuwa na uchaguzi, viongozi wapya wachakuliwe waendeshe mambo ya kahawa. Kuna wengine bado wanaandika petitions wakisema hawataki uchaguzi. Chinga checho nigasegeta abayiboli koene kyanga aboroki wabonsi ngojigo isaransa bale asamatemwa manenali bosio. Na vile tuko hapa kama wazazi tuhakikishe kwamba watoto wote wako shuleni, especially the candidates. Tujue kwamba KCPE inafanya mwaka wa mwisho na kama mtoto yote atakosa kufanya hii mtihani hataweza kunufaika na elimu ya Kenya. Na pia tumekubaliana kama security committee board in the whole county kwamba wakati huu tutakuwa na mtihani, haturuhusu mambo inaitwa disco matanga. Gokwana no MCA we ward ya Osero Finicent Buga nigo akurira abanyanyimbo bagenderete kusegeta obokurumi. Ile kazi wanafanya sio hiyo kazi liwarete. Ile kazi wanafanya ni kukimbia hapa wakiwa na pikipiki mbili, askari wawili nyuma na watu wa bodaboda. Ile kazi wanafanya si ni kusanya pesa ya kwa pombe. Iko siku mnaona wamebeba pombe wakipeleka station? Hakuna. Wakibeba wanabeba na chupa moja namna hii. Inafika huku inapiga kona. Aliambiwa kuandikiwa OP. Unajua OP ni nini? Ile report unapeleka, si ndio? Aliitishwa shilingi 500. Hiyo ni ukweli. Anaona nia ya kutufanyia kazi. Hata tukubaliana nayo. Amo nabarai au banyara goika asomusangirekano yugo chengera litukeliga. Dr. Felix Atisa nere niganyara koboria abana inchi kubwaterana nabarai bali barorro asobisi eliokonekia amagenderero. 19 tusoe kuboria mutobwati sio soro gandu brabosio especially soro gandu bujumbe naende itengene tina bono twachaire bali gasi bono yaya twabanjire naende turedi kubwatisi. Komenta najwe boigo bali banyarire kwerwa asowechandera abamu abokurwa sorogongoro iga nigo bagokerwa. Unge hii Mkamba anasema hii huyu wanaweka maumau.
nikakuta nikachukuliwa hapo mpaka Kabinguria. Kabinguria nilikuta kanisa Nikemati na Kenyatta. Hiyo cheni oneko na Paulo ngei balikuta balikuta mimi huko. Kati nimekuwa niking'ang'ana na maisha, sikusahau wale wako chini. Nilianza NGO yenye inaitwa Mwanyagetingeke and Support Initiative wa mama ambaye wananyang'anywa mashamba. Yinko ripoteli seni kia Ndizi TV kurwa seskuru ya boroso ya Matieko yugo toka ward ya Bugisero imeye bunge ya Kitutu cha South elitalia nendi pon asanya na kurwa se county ya Nyamira boigo muyogo yono bakogo chengerwa korawa no county commissioner wenseme yonesma siri bagaria yo mugavana be county ya Nyamira Amos Kimomi Nyaribo okwana chinga kiesho nesma siniga baga kubwatkege kurege tindi go chiasibalia bakoenga na boigo kuonia amaru atancheiri asate banigo barachi koimukerwa ege tamkero ege tindi keri chiko aso muyogo yoboigo nigo mobunke o West Mugrango Stephen Mogaka abaga kugania ogo chamo na boigo kubwatrana no gotwara maskani asegati abara ime county ya Nyamira unenchiremo yogo konyana koreta magendero no gusikia county yo busio murikit korwa se county ya Nyamira job mangi na mangi ekero ensengima yachengera litukuli nene lyabanyangongo mashujade abamenyi be county Nyamira mbatigiri maega ase bachengera asegeti kyesukuru yoboroso ya Nyamira. Omoyega oraunomo county commissioner Onesmus Chata, omobunge West Mugrango Stephen Mogaka, omokonyu omo county commissioner Florence Obunga, nabaraibande, omoyega oyunigo chaka sabaraina bamenyi be county Nyamira, kogo kiwana matera. As omo county commissioner asomali uko lyomuraibwense Dr. William Ruto na gochengera abanyangongo ime county Nyamira oyo mobo omominyoki Charles Subano. Na siku ya leo pia najulishwa kwamba kati yetu pia tuko na shujaa ambaye kijana yeye lazima tumtambue, anaitwa Charles Subano. Nasikia yeye ni mkimbiaji shupavu kabisa, amekimbia United Kingdom, amekimbia Canada. Makofi kabisa. Amekimbia na Brazil. Nasaba boroki wakora amachemwa amanene yo mwakoyo asi oboegenwa na korwa ekuro entindi gochiasi abali bakonia ebinywego bitanjeri bunamba chikoirerwa egechambokeryo egechindi. Tupambane nayo na machifu wote wameamrishwa, lazima tufanye kazi. Tuhakikishe kwamba tumetoa pombe katika sehemu yetu. Let us ensure that our areas remain free from Tangara na ile pombe nyingine ambayo haitakikani. Na ukipatikana tutakukanyanga vizuri sana. Mimi sina huruma na mtu ambaye anatengeneza pombe. Na hata kuwa rafiki yangu, you never be my friend. Omubungo West Mugrango Stephen Mogaka nasaba baraibare ase county Nyamira anene mono ababunge gosika chimbebe chiabo na gotiga goswana na chibunge chinde korende koligereria ase ogokora amagenderero. Mimi I will lead by example, sitaingilia maneno yanayotendeka katika county government. And I'm asking my fellow MPs to direct their mouths at getting the budget for the national government, wapelekee watu kwao vile mimi Stephen Mogaka ninafanya. Omwaziri otenenerete obokoleri bwa public service management George Morara oyosoma oroboti rumo governor nasaba okubwaterana ase abaraina abamenyi be county Nyamira. I challenge all of us to be good citizens and do our best in our different engagements to build our county and our country. May our actions, like that of our freedom fighters, lay the foundation of a better country. Asegati abamenyi bali barwanererete obosibole n'abanyangongo basaba kuinyorwa na serikali. Na kwa sababu hiyo
Watu wa Nyanza, kila kaunti tumeandika mashujaa wake. Hata Nyamira tumeandika mashujaa wake. Na tutaleta kwako commissioner majina yao na tutapeleka kwa serikali kuu. Ili ule mpango ukikamilika, Britain wakilipa mashujaa na sisi Nyamira tuwe miongoni wa wale ambao tutalipwa. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase kaunti Nyamira, Job Maangi. Miyamono Job Maangi ase orobotero ikranu kurwase kaunti ya Nyamira nigo baigo abagaka kurwase kyombege kwegerera egekoro kyomogusi mwanyagetinge Heritage Council bakorawa n'umurayobo Jodi Nyakundi baba gutwara umuyega abwo chengera abanyangongo wase Charles Asati abakago chengera buna oyomo bw'abanyangongo kurwase woskorswa kurwase orogongo rwausi nigo baigo baba kwenyora bali babere bakwegerera egekoro kyomogusi asinonya nabo baruo kuborgo chia serikali inse yoborai bwaye Dr. William Samuel Ruto kwene kyabuna abanyangongo bonsi meyense ya Kenya babere bakwenyorwa anena semiyega buneye tukamnyaka Commonwealth yenyene ngareta chigo libere garwo ngareta de prosia ya masi 200 muri giribaga masomia babake esababu yo gotimiwa neba neke aba mbakona gokia no gotimiwa ese kiara bamanya esababu ya enerei na rero igotwara bya torete abanyankongo usama sense bali abagaka balia bakolire ebitage baleteire siva eneneso mwa Gusii twacha ko na intugoteba na twabakire mbya mono serikali yeito buna serikali ye county cheito chia Gusii chinyura abantu nabange baito bakwegera omugusii sabeta mbaro balitayire bakolire binte binge bya kabisa lakini bono ondeta yuko bahinyura abantu buna Charles Asati bamnyogete bakaleta chigori chinyinge Kenya bakaleta sive nene Gusii bono Nomugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ni gabeire ga kuboriwa kwene kyabunango bwatokare chibesa cyamagendero go cyase chi ward chonsi meye county ya Kisii eriyogo konya magendero go ikiraniwa ase aba 90 asinsemo ai imeye county ye oise kurigere buya bugusere bwate jiporing station ikomna Isato obu maene bwa Kristo nyasawo yori urutugusaba Simbarati atanganite abwete jiporing station chonsi sati uchakire matieko bakaraganganza ebituwe 13 nero utanganite nangainere mwanya kororaga abwete utukago ichokuru ile chikuru sumujiulize swali onyegoje hapana arafu abugango tebane barimonde hapana lazima tuseme ukweli ebu oriri swali kila litu gongo mwigutorenga ichuni yarenge nyango swarenge ngayarenge kwani bogetutu inue omororo limeta hapana. Nataka kusema hivi mwaka umeisha mmoja na kazi ya county government imeanza. What I'm requesting is that kuna budget iliwekwa kwa county government na kila MCA aliweka budget yake. Tunamuuliza Mheshimiwa Paul Simbarati ambaye ni governor wetu ile pesa milioni 40 ambayo ilikuwa ipewe MCA kama ward fund, tafadhali hiyo pesa release. Kwa senator alitoa pesa Nairobi, sasa iko hapa kwa county, so tatuma MCA batake ko korera asima Mwanji muri togotigana nayo abereka okorekana ase orogongo rwa Gusii ni gotokumurekera ali abereka okorekana isiko korende togenderete gotigara ase ogochengera umuyego mashuja omurai wense Dr. William Samuel Ruto nigabaka gora bene omurobero yokorekana imeye county ya Kericho okwana chinga kiechyo anena so umuyego yorengete gokwanera igoro yogosira obochenu imense ya Kenya Ruto nigabaga kurogo semere gochya 790 anene balia bokonyora wense kegima
bogima askiri atebabuna abalia bagwakana gosebwate kadi ya NHIF nigo barachuanchiro gwakana korengana nekerengo kyabo kyobogima nigo bigatebe serikali nechigosira ase balia batali kwenyara chibesa chiokonyora obowenia ase chinyagitari. Kila mwananchi atalipa kulingana na mapato yake, na yule mwananchi ambaye hana uwezo, serikali ya Kenya itakulipia card ya hospitali. Kila Mkenya atakuwa na Social Insurance Fund card, na wewe utaenda hospitali na utatumia hiyo card, either umejilipia mwenyewe ama umelipiwa na serikali, ili uweze kupata matibabu katika level 4, level 5 and level 6. That card will make sure that if the limit is reached, then the chronic and illness fund will kick in and every Kenyan will be attended to. Kila hospitali, kila dispensary, kila health center watakuwa na pesa zao, na pesa ya facility yenu haitapelekwa katika facility ingine na haitapelekwa kufanya kazi ingine yoyote. Itatumika katika hiyo facility yenu. Vile vile, wananchi wengi wakipata ajali, wakipata hali ya dharura, wakienda hospitali wanaambiwa wewe huna card, wewe huna uwezo wa kulipa. Sasa emergency, chronic illness na ajali zote, kila mwananchi atakubaliwa kutibiwa katika kila hospitali bila ya kuulizwa maswali, kwa sababu Ruto boigona bakaotabuna serikali negenderete kubeka emeroberio yo gutumikibwe Chinsa chekerero muna nchire ya moyo gokonya gukinia obokoreri bobochenu asa bananchi. The Kenya Kwanza Manifesto identifies digitization as a pillar for the health sector to achieve universal health coverage. Accordingly, the Digital Health Act provides the legal basis for the development of a comprehensive and integrated health information system. These systems will enable end-to-end visibility of health processes and seamless sharing and portability of information that will enhance health service delivery and improve efficient use of Gokwanira igoro yebango abakenya bagwakana Ruto nigabaga kwenekia buna nachikorenda ebangeyo iryo kwenekia buna nechikotumeka ase amangana yokoreta amagendero nigabwa tukege kuro gochiase bali abarengete ko bwatanina amangana yobokurumi adene ase nibo y'abakenya. Na mimi vile vile nataka niwahakikishie ya kwamba nitahakikisha ya kwamba pesa zenu munazolipa kwa ushuru, kwa jasho lenu, pesa zenu ambazo tunakusanya katika counties zetu kwa levies, kwa taxes na kwa njia zingine zote, pesa zenu zitatumika kwa njia inayofaa, haitafujwa, haitaibiwa, wafisadi hawatanyemelea. Na tayari nimetangaza katika taifa letu la Kenya, na mtaona mambo hivi karibuni, ya kwamba wale wote wanahusika na kuiba pesa ya Wakenya na mambo ya ufisadi na mambo ya ukora, mambo yao ni matatu, na nyinyi mnajua. Mwanchi umuliriro ikiraga igabona ntaite nakoira asensemo ya kabere studio elio tomanyorende mo Steven na bega gutumanya raia ya twariganirite kuru asensemo ye chigosore tubase guskare. Osero korwa ensemo ya studio watebria mange arengeta mangana maya mono
kumurikira so wime enchira omoyega Mashujaa Day onyara koba gogochengero imense ya Kenya ime county ya Kisii ime county ya Nyamira nechi sub county au chorogongo rwa Gusii kurenda sevono tiangwarigani bena samangana Amayia yechi gosori bina gutambirira nende mo Steven Captain 001 Tugotera samana rengete Mashujaa Day abwa segatia bagaka bakuru bakagosori chigosori ya sevoni gani gabanyane kwa bagweso kina kubori serikali ya county ya Kisii amone wizard ya sori kwana kibuna chigosori chiabene chiabe kirororo chirengeta bagaka abakuru kagokwana Christopher Arogo gati abamnyokia abakuru obwate myaka 50 nemo no yomo gwikira bono ugendete kumyoka Chinsa mono chimbero chiri chia half marathon chikilomita 20 ne yamo nigeso kirina kubori bono abamnyoki balibari abanyankongo na balibari abakuru kunyara kuinyoru bene na kubwatsi wasamana ngite chigosori chia bono. It is now their duty as a governor na abantu baje toto muisiko isiko gari na our strength yego chikorokana kiara bona Kenya to ara minyokire intumanyete kuminyoka ngore tatiso iro ka senchi. I know my rate of running depending the age nkenta gete abantu bonse bibali bakuminyoka mbaba se kuba bachiche tobe gune timu kina tebe bachi chamo the only problem oguse challenge tubwate umuntu na umanye tukuminyoka pi lakini turi gosoka isike linda abantu bakumanye ukunyo kuminyokera angega dikorio gosoka isiko kuna bona ogende Kakamega ogende Machakos ogende Nakuru ogende Eldoret irindo manyekane kurwororene tingi kigotoka bas unapewa bona masters run like Gusii tinkagereti gose mu gakonde nare ogochuminyoka but I do recall that yaba kaka Nandi Machakos Kericho ngocha bare bagenda for masters run so toise konyora that twabekirwa se list yeyo then we shall have that opportunity bwoko genda bosio abagaka babekwa yani abagaka babekwa nsemo yabo bakuminyoka kando nebichana baminyoka kando ende serikali gosenerorera abagaka bamabera ebaekende nonye masuche barangirwa uchitaoni bachikomanyikana kuminyokana tira base omoyega bene Mashujaa Day bwe county ya Kisii onyara koba gokwariganigu mega yomoyego yukunyara koba gokoera nigo umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati gakwatira na mono mo county commissioner o Kisii Tom Anjere banyara koba kumubwatesia omojumbe bwe bunge ya Bonchari Dr. Charles Onchoke koeneki ogochaki gubene bwechigosori chia CDF tournament ime bunge ya Bonchari chirana nama bagayoko gosori ase abwateni agati abo apamurana baiseke mono ase gosori yenkoyo. Sasa kwa utaratibu nitamuomba mjumbe ambaye amevaa sport shoes vizuri ashuke chini. Unajua commissioner na governor walikuwa official. So mheshimiwa mjumbe shuka chini. Hiyo mpira usipochagol mara 3 uhesabu 3, usipopiga 3 fine. Si ndio? Haya, tumpatie tumhesabie. Na jagol mara 3. Asante sana. Mpige makofi. Haya, sasa namruhusu naibu gavana. Upige kichwa iende chini ama upige na mguu, lakini uangalie uko juu ya daya. Niliwaambia alikuwa ni striker. Asante. County commissioner. Uko official duty. Lakini mpira tunacheza tu. Asante sana. Makofi tafadhali. Wajua timu hizi una bahati gavana ako hapa kulonji mpira yenu. Simpige makofi. Sasa gavana, unajua wewe siongei, wewe utaamua vile unafanya. Asante. Huyo ni striker. Haya, sasa referee piga firimbi heshima, mbawe center referee. Asante sana. Makofi tafadhali. Patie the 2 balls. Chia Kericho Green Stadium asomo yego Mashujaa Day bwen sekimonyara koba gokorekana tutara chigosori chia kebosani osegosori bene ya Mashujaa kapa bwa team ya Zoo FC bare kogosori amone team ya AFC Leopards na segosori yeyu ego Zoo banyara koba babwibege kombe kia Mashujaa Cup kyo mwako wechiri 2023 magayo kwenye ikore team ya AFC Leopards
chigoli berase mukonde nyora bune timu ya FC Leopards yare taba gosori babo abange barenge bari kurwa nsemeri ya youth team singenchese weekend ye babatekebano kia FKF Premier League igomba koreta timu yabo eliva gutumeka chinga kichinyinge first 11 yabo iganda kayuna arakorekana ko Chinsa mocherichia Kericho Green Stadium abo aserit kori anke asomuroberi wechi gosori ochakira Chinsa ikomine nusu ntorigeria mange monomone nsemeri ya Mashujaa edition koranda kechose kurorongo rwa Gusii abanyangongo baitu ninkiva korete kuikara ukonyara kwa abanyangongo esense mweri yechigosori eserekali yakode gentu geisaine asaba nyangonga bugatiye ibintu binde turabito gosanga n'abanyangongo turatware aiga asegekaro gechigosori ochakira Chinsa ikomine nusu chiamara obarit kori ankyo weka Chinsa ikomina iverene nusu kwenda se bari bakori andake inkikerikira kwekana sichigosori ase weekend yese biti au ati abone nsemweri ya Tendere Grounds ndako batugotware gosori enkongu agatiye timu ya Gucha Stars abaranyare kwa bakosora mune timu ya Gucha Youth FC ekoro kubuna Gucha Dapi League ya FKF Division 2 Chinsa mochia Kenya Green Stadium litukuria Jumapili ndware gosori gatiye timu ya Bomachoge Borabu FC obarariganie timu ya Nyamira Super Eagles korete babuna Chinsa mochirichia Raila Odinga Homa Bay Stadium tuare chigosori chia FKF Premier League chientunda ya gatano na kabiri aho twaro mutumuko mutambe gusomwenge bwa league ya FKF Premier League abase timu ya Shabana FC iranyare ko bage kurigi obuibwa ya bwa kabiri league ya FKF Premier League asaranya kwa bakogosori amone timu ya Nairobi City Stars yunasema ya Homa Bay Stadium gutakira Chinsa kianda ritukoria Jumapili no mwancho morira bunangwe kiromweri bwa mangana Amayia ye chigosori ase bono iga matukobuna yanko mwarigani bene Everline Osero onare ko bakogotambuka kurwa ensemeri ya Studio A mutara mangana Amayia wante igenteke kiabeire oboremeke kiabegondere rero karibu asensemo ya Studio ye chigosori onte manya Mashujaa Day timetina kiekonyarikana ime ya Nyamira mugavana tachieti deputy governor tachieti asomo yego Mashujaa Day we county ya Nyamira ikinege ntongagire tirona abamenyi be county ya Nyamira bagenderete kwebori nakyo mugavana akubora asomuyega Mashujaa endekero kurigererie aba Nyamira maybe babere bakulalamikana ki nakyo muyego Mashujaa utarakorekana se county ya Nyamira muyego manenda muno uriokorekana se county ya Kericho oyokora wano murai wense nakyo murai wense bweka aratwaro moyo bugo chase county na ya Nyamira onye omugavana bweka umuteneri bwe county omokonyo yambari gotoka asumuye goyo ose Kericho agana korende ne van Kericho tari mubwatani UDA turatebe no mugavana ochore na UDA uragenda Chinsa mo chiri cha Kericho korende nemate kuru Chinsa mo chiri cha siasa cha Nyamira batama chiwa yo ndende gose yari konyare kana umugavana tutebe ubwatira niwo na kende yonsi nabo umukonyo ya nari ngororo nababwenere taikira nasu muyogoyo eri kwene kira bamenyi nona bamenyi be county ya Nyamira nari bakoye bunto bwatabaraye mwate nawe ati natebe Rwanda kyo yotumu n'umuwaziri mwaziri ocha gocha seli bagalie gavana ryo mokonye kwende mwate Nyamira yatwarire amangana yo kungusana matukabwa ngo yiga na bwatembora babuya sana gati yo mugavana amo no mokonye oye Gesami iganda ke naberire nakina utatu mujubado koigwana nkuraba kuya muna maiga yengusano yarengeta amangana impeachment lakini ndo inyorabu nabarai bachorire nabananchi onekero baise gokora igo nasingencho wetana kuri go sasingencho mbara twaro kuiwana ngiorokerere kibakoreta gucia saba na inchoroche neli bol nae to kovori gochiska ariko ndito kwenda sama ngana aria nationally daranda ke litkoregoro na rero ko igoro bene kwa omoroberi oli o health insurance NHIF ya chenchigwerieta kwena kibuna ndake abanta abange babwatane gunero kurende ngane gukwanira mono sana na aria ndake kerenge kukia ibere nugutaisano na ibere na isano 2.75% kia okonyora kwa bakori mirimo bali bonsi balikire abarase system area KRA banyari kwa bakona chwe bange yuno nyura mbwango igana ende ebango ya housing nyara kubaye kutima naye tubwate ku Ndizi TV gwamangana renge tobo chenu amangana insurance timanyaye ingane nechiko konya mangana yobo bwene mense ya Kenya ase korengana na inche natebe nganeye kero kendo murai bwense mona baraibe serikali umurobero bwato no muyagwo gokonya abana inchi kero kende lakini ekero bako mukiye tambukiro yote bachibese kiga kichiko nacho ase bakori mirimo be serikali oyinyore buna bakori mirimo be serikali tari bonse bawakanu kibesa kirengaine munde naro gokore gasi wakanu kiri bwisano naro gokore gasi wakanu kiri gosene chimibere
Bona sabanta abayiga bise kubutoro rochoyo ogwakana ukiri bwisano atari ko cyandika kibese cyekero cyikubutoro. Nemate oyo insere kera kona 2.75 ne chinyingake ko kolengani no liro nyira una uchichinse mo chiriche igro ngana yale to kungsana sana ndaka bantu baganeti nje inchomo ke inkona chu ekerengeke nuri rero konyora chinyinge era nacho ekerenge kwesegerera bone chicho chikoba chikowere kuri ndabate abuna ndake cyura na chu igoropi era benyane ko bayo kwa chiribu isano igo ngane gendrete ko bage koriro mono sana kurende to chikokora ndakitimanya tofauti kiturarore esobo koli bwa NHF kwenye tubwate ya bono kwenye ukoenda buna kwenye kuibwete neira chiwo cha bono tofauti kitura chikoba tokorera sobo koli bobo bwene korengana na chire chirigo somurai wensa beire gakorwa to tagete na tutobaye chingaki ekora no batere na babekire mirobere yonsi ngo ndwe guruto nate banene ngo cyare gokonya baria batari kwenyara cyama kitari kwenyara eserikali ne chikokonya so kubakanira chibesa Ntoma itinjira kira chikubakanira chibese cyo akorende tigatubaye chingaki. Banarga batumeka kiri moraru goseturaru bito kwenyara to kwanya bali batari kwenyara. Ndemekera to chikokorire ngana nero yakorekana ritko rero kiri chogari ngwarira ntwarara abantu banembasiri obulima nabande ay 13 gati ya baba obisabu burende baba bagutirwa chingoma naseki nasengencho abantu barenge ko gotachana batachana bamigana ko bwatakana na kire buno musibati oyo murenge kuonie chae ekere chae ria ririba igure ruba chigoso achisa kianda chia mambi baso asegeti aso muyigo igokorekana echae ria bage gosiarukira go chia estimere abonekero barora rio kiriri ria sokire abantu bakagera nechitiagas wase nechitiagas chikari ko rutuna baskari bobo abachaka gutama ugotachana kori ngoirera basibati bane kurwaseka burwasensemi basiri ubulima Tawa tukurwe ngora ya itoko chia sabons korende ngane nene na aliase bali bakore ne mege menene bune yuno nyense mu yakisinta bwate chinse mu chiriche itire mege menene yekerengo keri oiko bulendi baligere gumono sana mwana ye chindagira konyana ko bakagutari gumono na hawkers anyara ko bagago keigwa kerinde mana buna yatako bese kino nyense meria itiro ground kongsana kake nkwanyara ko bakoro okoboro ntara kurwetera soroboti kunde ntukiengencho no marembe ukoigwana emeroberie meikiranu ndetnyara ko batugutwara bokoreri obuya konde bari Chinsa chiachire lakini no musubati omungaini musubati stengo mokungu stengo wasemi bwao icho boseme bwane weritkoria rero ningumbulingo semi omwanchi umurigerere naskende yonse gokora to basago komoyo neba kwa beire go faulu asegende kyo kora kwa rora matunda westoro chia matunda to basago komoyo gendera kobeka umukebo gokora igende kyo to kumanya bagoteba mambie mbuke buya mambie mboke buya nchenerure tinkumoyo na ito nyara ko bago kumoyo korende mbia muno sana kubwati Ndizi TV go chakira mambi go ikira boniga wanyarire ko konyoron speaker ensemo ya mangana maya ensemo ye chigo sori chebuna botambe pamaite buna ndemo Steven korende timanya koru ensemerie metandao bali baragende kubwati merobiri to ya bono ne ya chakite koru mambi na kibarato ikere asensemo ya Facebook ni waratanyaro wetera Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube atanyaro wetera Ndizi TV News ensemo ya Twitter @Ndizi TV News na nchevuna botambe nchende mo Steven korende bali bana kibuna chibichana maritu anyorire nigo anyara ko bagakura unere Petronila Mokeira korende momura na rororo ko bense moyo ko bako gwokori inseye TV yao inseye laptop yao inseye simu yao kone kibuna mangana kwa manyira senchira yebi manyerero na kyakoro akoro kwa Joshua utanendekero kena bakwe Boris ko gaigana ki umu ubanda bavako kora sign language ngukwa nabari Elina riswali meta banda bange no intutwara bori wiskaiga kurendo mwanje muri yabenta kumanya ngo kwana bare akorende inegasi yabo bakora yokora baria mbaro baria batari koigwa kerokende yoko bamanya ngikeri twakwana kusingikeri to kubamanya kurwega se studio ito nanjeri tari ane Everline Osero to wakirambia mona sogo chora ko bana intwe abasaki baito bonse bari twagwatirana kwene kemangana wekere na baramwe bato kubakera ngambia mono to kwandirio buri gereri borobya nabo igo obotuko borobya bye bye